салому алейкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Мошинбозор ТЖ. Инак бо дархости зиёди шумоён омадем ба ҷои фурӯши портерҳо, портер 1-2 Kia бонгоҳҳо ва аз нарху навои онҳо маълумот медиҳем. Боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. Портер 1 солаш 99. Манин намуди берунаи мошин дӯстони азиз. Манин намуд автофои мошин. Манин ҷои боркашонӣ, манин ҷои боркашониш аз худаш 10 сахт меояд. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад. Пешкаҳош кор мекунад. Пробегаш 539,000 километр пробег. Мани ҳолати салони мошин дӯстони азиз чӣ хеле ки дида истодем ҳолати салонаш. Ик ҷо гаштагиако куҷанба мошини куҷанба гаштаги чанд пул бисосед 58,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 736 0014. Портер 1 солаш 2003. Манин намуди берунаи мошин дӯстони азиз. бортиши хеле баланд кидаги бо дополнительный кӯшкида балонашам хуб. манин намуд автофои мошин. манин ҷои боркашониш дӯстони азиз, ҷои боркашониш инҷа расходаши неси ки 10 сахта 2 электропакет, коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад. пробегаш 656,000 километр. мани ҳолати салони мошин сиденёш кожни мебошад. ик ҷо гаштагиако мошин гафуров ба гаштаги мошини гафуров чанд пул бисосед. нархи мошин 60,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 628 0087. портер 1 солаш 99. мошин нова гаштагӣ. манин намуди берунаи мошин дӯстони азиз. мана инам қафоше бортише дополнительный кӯшкида баланд кидаги. манин намуд автофои мошин. аз зуртар навор гифтосиям ки ҳолаташ маълум шавад. гифте манин ҷои боркашониш чӣ хеле ки дида истодед. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик, инҷа USB плеер дорад. пробегаш 467,000 километр. мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед. инҷа расходашам неси 10 сахта гифта. ако чанд пуле? нархи мошин 50,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 944 59 94. портер 2 солаш 2009. манин намуди берунаи мошин. манин ҷои боркашониш самосвал мебошад. 5 тоннага 5 тонн бора ба ҳазур мебардорад. мана ҷои боркашониш ва бо дополнительный мехет кӯшкида бортоша баланд кидаги. аз соҳиби мошин пистим 5 тонн бора ба ҳазур мебардорад. гифтосиям
حالت جای بارکشان حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. расходаш тахта сахта дохили салон 2 электропакет коробкаш механик инҷа магнитофон дорад чхеле ки дида истодед пробегаш 81 000 километр мана ин ҳолати салони мошин дӯстони азиз чхеле ки дида истодед сиденёш кожини мебошад боз ман инҷаш минибар мана اکو چند پول گوشتید؟ 83,000 سالون میشه. نرخ ماشین 83,000 سومان با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 788 92 91 کیه بونگو 3 سالش 2010 ماشین واگن میباشد. من این نمودی بیرونی ماشین دوستان عزیز من بالاموز در روزی خوب فقط اینجا زفاست داشتم من جای بارکشانیش من جای بارکشانی ماشین از داخل سالن برای شما معلومات میدیم دوستان عزیز. داخل سالن 2 الکتروپاکت коробкаш механик و اینجا магнитофон دارد пробегаш 83,000 километр. من این حالت سالن ماشین اینجا مینی بار با расходаш чанд 10 та сахта 10 та сахта расходаш нархаш чанд пул 95,000 нархи мошин 95,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 875 71 82 92 875 71 81 портер 2 солаш 2004 мошин гаштагӣ хуҷанба гаштагӣ. من این نمودی بیرونی ماشین چه خیلی که دیده ایستادید کفاش بیاد که ها من جای بارکشانیش بیاد که سیدی دو تایبه همون سفید رو ساز داشته یا altı بیاد که ماشین من این نمود از قفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم دوستان عزیز. расходаш 10 تا ساعت. من این داخل سالن 2 الکتروپاکت коробкаш механик пробегаш خیلی معلوم نیست. من اینجا مینی بار دارد چه خیلی که دیده ایستادید. این حالت سواری ماشین اکا پربیگش چنده؟ پربیگ چند پول گستاسید اکا؟ نرخ ماشین 60,000 سومان با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 779 93 99